mani ishobora byose. Ibi ni ibiki bibaye kuri Perezida Volodymyr Zelensky agabweho igitero gikomeye cyane karundura mu murwa mukuru Kiev mu majyepfo y'iki gice. Bivugwa ko yagabweho igitero n'abantu bataramenyekana, gusa ryari itsinda rikomeye cyane ndetse ryitwaje intwaro zo ku rwego rwo hejuru. Biravugwa ko mu makote y'imikara ndetse n'amafime aba bagabo baje kuza kumugabaho igitero ku modoka eshatu ze ndetse n'abarinzi be ubwo bajyaga mu gice cy'amajyepfo y'umurwa mukuru Kiev. Uti ese ibi ni ibiki byabaye kuri Perezida Volodymyr Zelensky? Aba ni bantu ki? Byose urabikurikirana muri aya makuru yacu arambuye twagiye dukurura mu bitangazamakuru bitandukanye nka Belarus Paroteza. Ndetse nanone ku rundi ruhande biratangazwa ko mu majyepfo y'iki gihugu cya Ukraine mu gace ka Kherson ndetse na Zaporizhia hakomeje kuba imirwano nk'uko twabivuze mu makuru yabanje mu gitondo ko imirwano muri iki gice yakomeje ndetse yatangiye mu gicuku cy'uyu munsi. Bikavugwa ko abasirikare b'umuryango w'ubutabarane mu bya gisirikare OTAN hafi 520 aribo bamaze kubarurwa ko bamaze guhitanwa n'ibitero bikomeye cyane by'ingabo z'Uburusiya zikomeje kwihagararaho cyane muri ibi bice. Igisirikare cya Perezida Volodymyr Zelensky gikomeje kwifuza kuba byakongera gusubizwa ku gice cya Ukraine. Nanone kandi ku rundi ruhande biratangazwa ko hari amagambo akomeye cyane yaturutse mu majyaruguru y'iki gihugu cya Ukraine mu gihugu cya Belarus, ubutumwa bukomeye cyane ndetse mwibaruwa ifunguye iteye ubwoba ku rwego rwo hejuru yaturutse kwa Perezida Alexander Lukashenko. Utese ni ibiki byari byanditsemo byahamuye umutima wa benshi cyane mu gihugu cya Ukraine. Byose ni muri aya makuru yacu arambuye. Wowe bana nanjye muri aya makuru akomeye cyane ku mutekano, politike ndetse na diplomasi bikomeye cyane mu isi. Wowe nkurikira ndabizi uri imfura kandi subscribe dukomeze kubana 5 kuri 5 muri aya makuru yacu arambuye. Ikaze. Ni amakuru yanditswe n'igitangazamakuru Belarus Paroteza neza cyemeza ko mu majyepfo y'umurwa mukuru Kiev hongeye kubera ibintu bitandukanye ndetse bikomeye cyane byaje kuza guca umugongo igihugu cya Ukraine. Bikavuga ko Perezida Volodymyr Zelensky ashobora kuba yanarasiwe ahangaha mu majyepfo y'iki gihugu cya Ukraine, ariko cyane mu murwa mukuru Kiev. Biravuga ko abagabo barebare ndetse itsinda ry'abagabo bageze kuri 25 b'amakote y'imikara ndetse n'amafime bivugwa ko baje kwataka imodoka za Volodymyr Zelensky ndetse n'abarinzi be ubwo bamanukaga bava mu murwa mukuru Kiev berekeza mu majyepfo y'uyu murwa mukuru. Biravugwa ko rero Perezida Volodymyr Zelensky yaje gusanga itsinda ry'aba basore bamuteza mbusho ku rwego rwo hejuru ndetse bagatangira kurasa ku modoka ze. Gusa biravugwa neza ko izi modoka yahawe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje kugenda zimurinda ndetse zikamurinda byinshi. Biravugwa ko bitewe na tekinoloji y'izi modoka byaje kuza gutuma Perezida Volodymyr Zelensky avangaha, ariko mu barinzi be abasaga 10 bose baje kuza guhita bicirwa ahangaha n'aba basore bamutegeye muri aka gace k'amajyepfo y'umurwa mukuru Kiev. Gusa ariko amakuru akomeza kugenda aturuka ku kibuga cy'imirwano ndetse mu butasi bukuru bw'igisirikare cy'Uburusiya kiremeza neza ko ibi byose byabaye kuri Perezida Volodymyr Zelensky bishobora kuba ari amagambo mabi yatangaje kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bikavugwa ko ashobora kuba ari abagabo boherejwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaba zaje kumwoherereza aba bagabo ku rwego rwo kumwica, ndetse bikavugwa ko bishobora kuba Perezida Volodymyr Zelensky amagara ye ari mu kangaratete ko ku rwego rwo hejuru, ngo kuko bishoboka ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze kuvuga ko zimwikuyeho ndetse nyuma yo gutangaza ko zimeze nk'izamugambaniye zishobora kuba zatangiye gupanga operation karundura zo kumukuraho ndetse bakaba bamwica burundu bagashyiraho undi bo bishakiye ndetse bagomba gukomeza gukoresha nk'igikoresho cyabo ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Ukraine. Nanone kandi ku rundi ruhande biratangazwa ko mu majyepfo y'igihugu cya Ukraine hakomeje kubera imirwano yo ku rwego rwo hejuru cyane dore ko iyi mirwano yatangiye mu gicuku cy'uyu munsi ahagana ku isaha y'isa 8 z'ijoro mu gihugu cya Ukraine. Bikavugwa ko iyi mirwano yakomeje kubera muri utu duce twa Zaporizhia ndetse na Kherson. Mu marembo yatwo hakomeje gukomeza kubera urugamba rukomeye rw'ingabo z'umuryango w'ubutabarane mu bya gisirikare OTAN ndetse n'ingabo za Ukraine zikomeza gusunika zigerageza kuba zakinjira muri utu duce, dore ko Perezida Vladimir Vladimirovich Putin mu minsi yashize yabashije gutwara utu duce ndetse akatwomeka ku gihugu cy'Uburusiya, turi kumwe na Luhansk ndetse na Donetsk, tutibagiwe na Crimea twawe mu mwaka wa 2014.
Biravuga ko rero abasirikare benshi cyane b'umuryango w'ubutabarane mu bya gisirikare OTAN baje kuza kusukwaho ndetse barohwaho misile nyinshi cyane zarekurwaga na migi 35, dore ko ari indege yaje gusimbura migi 31 y'igihugu cya Perezida Vladimir Putin ku butaka bw'amajyepfo y'iki gihugu cya Ukraine ikomeje gukora ibicika. Nanone kandi biratangazwa yuko ibi bitero bikomeye cyane bikomeje kugirwamo uruhare rukomeye cyane na General Armageddon wavuze ko agomba kwereka isi yose ko ari umugabo ukomeye cyane, ndetse n'intambara yagiye arwana mu bihugu nka Syria ndetse n'intambara yarwanye muri Chechnya bigatuma bamuhereza izina rya General Armageddon, gusa asanzwe yitwa General Sergei Surovikin. Nanone kandi ubutumwa bwaje mu ibaruwa ifunguye bwohererejwe Perezida Volodymyr Zelensky, gusa bikamusanga mu matsa akomeye cyane, bwaje kuza kwakirwa n'umuvugizi w'igihugu cya Ukraine, bikavugwa ko bwaturutse kwa Perezida Alexander Lukashenko mu gihugu cya Belarus. Ubutumwa bwavugaga ko agomba kuba maso cyane ngo kuko igitero gikomeye cyane kigiye guturuka mu majyaruguru y'iki gihugu cya Ukraine giturutse mu gihugu cya Belarus. Ni nyuma yuko igihugu cya Belarus cyakomeje gutungwa agatoki n'igihugu cya Ukraine ndetse n'ibindi bihugu byinshi byo ku mugabane w'Uburayi ko gikomeje gufasha ndetse kikaba indiri y'abayicanyi baturuka kwa Perezida Vladimir Vladimirovich Putin. Alexander Lukashenko mu buryo bweruye yemeye ko agiye ku ruhande rwa Perezida Vladimir Putin ndetse agiye kumufasha mu buryo bweruye. Ibi bigatera ubwoba cyane abatuye igihugu cya Ukraine, bavuga ko bashobora kuba bagiye kugabwaho ibitero bituruka mu majyaruguru y'iki gihugu guturuka mu gihugu cya Belarus. Biravuga ko kandi amatsinda y'abicanyi benshi cyane bamaze igihe bitozanya n'abagabo bakomeye cyane mu by'imirwanire baturutse mu gihugu cy'Uburusiya ku butaka bwa Belarus bamaze gusoza imyitozo yabo ku rwego rwo hejuru yari imaze amezi 3, abagera ku 56,000 bakaba aribo bamaze kumenyekana ko bagomba kwimanukira ku kibuga cy'imirwano n'ibitwaro kirimbuzi bagomba gutangira gukoresha bahereye mu majyaruguru y'iki gihugu cya Ukraine. Nanone kandi mu makuru bagiye atambuka cyane cyane ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Ukraine, n'amakuru aturuka mu gitangazamakuru Belarus Partisan, dore ko kizindutse cyandika iyi nkuru si cyo cyonyine kuko na Kiev Independent yabyanditse. Biravuga ko mu gihugu cya Ukraine ariko mu murwa mukuru Kiev byavugwaga ko haraye hazengurutse indege nyinshi cyane za Perezida Vladimir Vladimirovich Putin, ndetse bikavugwa ko n'inyanja y'umukara yari yuzuye amato y'Abarusiya. Bikavugwa ko bose bari biteguye kwambikana mu rugamba. Bivugwa ko ingabo z'umuryango w'ubutabarane mu bya gisirikare OTAN nyinshi cyane zari zamaze kwinjira mu gihugu cya Polonye zinyuze muri humye igisirikare cy'Uburusiya. Biratangazwa rero ko iri joro ryabaye ry'amateka ndetse ridashobora kuzigira ryibagirana mu mateka y'intambara yatangiye mu kwezi kwa kabiri. Bivugwa ko abasirikare bageze hafi ku 500 mu basirikare bashya binjiye ku kibuga cy'imirwano bari bavuye mu bihugu birimo nk'Ubwongereza, ibihugu nka Canada ndetse n'ibindi bihugu byo mu Burayi byinshi cyane. Biratangazwa ko rero abasirikare baje gukorerwaho icyitwa iyicarubozo ndetse no gusukwaho misile ziremereye cyane, ndetse abandi benshi bari mu majyepfo y'umurwa mukuru Kiev bagasukwaho bombe za T-160. Ibi ngibi byaje kuza kurakaza cyane Perezida Volodymyr Zelensky. Biravugwa ko cyane Perezida Vladimir Vladimirovich Putin yari yavuze ko bagomba kubikora nkana